Wey'ngane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video. Igama lami ngiwuMsizi. Uma uqala ngena kule channel qinisisa ucindezela u-subscribe. Uthole zonke izinto esiy'phosta kuyona-ke le channel. Iy'ndaba-ke ezibuhlungu ezithi uthole sebulewe uLondi Mthembu bekubuka ukuthi-ke ulahlekile isidumbu sakhe. Sitholakale-ke izolo ekuseni phakathi nemizi-ke ezonza ku-Ward 8 kweSakamthethwa. Imbangela-ke yokubulawa kwakhe ayikaziwa, kanti kuvele iy'ndaba zokuthi kuboshwe-ke isoka lakhe noma-ke amaphoyisa abopheke isoka lakhe okuyilo-ke elagcina ukubonakala naye. Kuthiwa-ke seziningi-ke izigameko zokubulawa-ke kwabantu kuleya ndawo-ke kweSikamthethwa. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ngabe mhlampe nawe ngomunye wabantu abahlala-ke kuleya ndawo, ngabe mhlampe-ke zithini-ke, kwenzakalani kuleya ndawo? Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha ku-comment section, ungakhohlwa ukucindezela u-subscribe uzokwazi phela uthola zonke izinto esiy'phosta kuyona-ke le channel. Asilani lapha ku-Facebook, ipage lethu-ke uMsizi SA. Uma ubona nje ipage eno-blue tick kuzobe kuyithina-ke labo, nakhona siyay'phosta-ke iy'ndaba wey'ngane zakwethu.